Bititira EK109 minn Dubai waslu ċ-ċiklisti protagonisti fit-18 l-edizzjoni tal-Life Cycle Challenge, sfida li ħadithom ġimagħtejn fiż-Zambja b'5 minn 10 ċiklisti li swa b'suċċess. Mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta iltqajna mal-iżgħar ċiklist li ħasem f'din l-isfida. Iż-Zambja li morna l-post li morna kien sabiħ fenomenali, nies mill-aħjar kienu vera happy li rawna, kienu vera enuna dejjem, imma ċ-challenge kien jibes ħafna. Sfortunatament, Matthew ma lestix l-isfida kollha għaliex weġġar koptu ma setax jimxi. Madanakollu dal ma naqqaslux id-determinazzjoni li jibqa' jipprova sal-aħħar. Kważi kull jum għandna ġo kampijiet, tittoqgħod attent pereżempju għas-sanità wkoll għall-ilma u affarijiet hekk, imma kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Alan Curry li uħsib li ċiklisti qal li Zambja kien pajjiż li ma tkunx taf x'tessib fih qabel ma tasal. Innota wkoll xi ħaġa differenti minn gruppi ta' snin ilu. The average age, to be honest, was well over 45. So, we've got a sort of people who are very fit but getting into their sort of middle age, which is great, no problem there. Yes, it's great to take a group like this and everybody fell into line, there's no complications, no hassle. It was great. U bħalma tkellimna mal-iżgħar ċiklist, tkellimna wkoll mal-ikbar wieħed li jistqar kif l-età ma ffettwatux. Naħseb dik ħaġa importanti ma mhux il-taqdef kienet li tikkonċentra fuq moħħok mentalment, kienet importanti għax ċertu toroq ikunu twal. U tajt hemmhekk meta ħanasalek toqgħod taħseb hekk taqta' qalbek, taqbad u taqdef u tajt dirrid nagħmilha u tibqa' sejjeru. Issa jonqos biss li jingħaddu l-flus miġbura minn dan l-annobli. Bil-flus imorru għarina l-unit fl-Isptar Mater Dei. U l-parteċipanti ta' din is-sena lessi li jerġgħu jgħaddu minn sfida bħal din is-sena d-dieħla. Iva nerġa' nieħu sehem għax nixtieq ħafna li nkompli din l-sfida biex inkompli ngħin in-nies ta' renal patients, dawn għandhom bżonn ħafna għajnuna u aħna kollha fortunati u nixtieq nagħti naqa' mill-ħin tiegħi lil dawn in-nies. Jekk ikolli saħħa s-sena dieħla iva.